Nagaliang ka Health and Family Welfare Department kapay day but COVID-19 hakajala ka jung kini ki update ki long hadu san baje mentak sing ki case ki bathma ki bang yo positive ki long khatsan na East Coast Hills Khandai na kini Khandai san gede ki ar gede ki armed forces but ar gede ki BSF Ribhoi Iway West Garo Hills san ki total active case ki bangidon mentai ki long san spa prapu ar apo East Coast Hills ngidon South Spa New Pulai nagini South Spa New Pulai BSF Chispa Prap Khandai Kiwei Aspa Arsau pada ki Armed Forces Ndrupong West Coast Hills ngidon San Ribhoi San Pusan West Janja Hills Khandriu East Janja Hills Khadnyo West Garo Hills Khatsao South Garo Hills R ki case ki ba la recover hadu san baje mentak sing kilong ndriu nagini ndriu apo East Coast Hills kilong san pusao Khatsao ki dene kiwei Iway na po armed force but life Khandai ki BSF Southwest Garo Hills South Ribhoi Iway West Garo Hills Nyo nagini Nyo Iway na po armed force but Ndriu ki dene kiwei but baru kibala recover adu mentang sini kilong life spa life home but bakhlat no kilong san ites kibai niphat hadu mentang sini kilong life upra hajar Khandai spa nyo kibalong negative kilong life nyo hajar San spa Prapsau kites kiba ngidang up ya ki report kilong South spa Nyo Khandriu Kibrew kibarung sepo kejala hadu mentak sing arbaje kilong arpsan hajar aspa khatra khatsan nei Jadi East Coast Hills ni yok Khandai ar gede gi returnees Iway ide I sari case now blink ar gede gi high risk contact jong positive cases apo Shillong ar gede gi armed forces but ar gede gi BSF na Ribhoi Iway ibade returning West Garo Hills San lai gede gi returning but ar gede gi contact jong positive case